खुलुमखा जतनो आं पाखि त्रिपुरा बांग्लादेश नि आं Phai Tongo 14 December Pangni marete kichingso thangnai bisi brum brum ni hai Kamalpur Sirrampur Pasnung Bridge Ability Club taklai bisiobo ama Tiprasari mutaino rogai kaisa kotor panda sungsaja sungnogoi mankha lai thangjak bisi rogo Banglahani Payal Tripura te abono karibo Tripura hasteni samung korona Phai program khaithangmani sungnogoi man thik amahaino taklai bisiobo norongno tongthogrinan bagai Phai Tongo Banglahani ballaikhna rsamung korungjak Miss Pakhi Tripura Phainai 14 December 2025 ni Salmario himke thanai tongnai te nai tongnai takhok te bukuk songno o tongthok program no Phai nai pinani bagai Ability Club ni bwkhaktwi kobokjo hambai खुलुमखा नमस्ते आई एम स्नेहाशील और मैं आ रही हूँ 14 दिसंबर 2025 एबिलिटी क्लब श्री रामपुर नंबर 5 ब्रिज कमलपुर धलाई त्रिपुरा में और मेरे साथ रहेंगे द आची महा म्यूजिकल बैंड। तो मैं तो आ रही हूँ, आप सब भी आइए, सभी मिलके बहुत गाने गाएंगे, बहुत मजा होगा। तो मिलते हैं अगले 14 दिसंबर कमलपुर धलाई त्रिपुरा में। हमबाई।